Cha no bafowethu sekuhambe kwafika kithi singomakhanya ukuthi no kunalomfana lona isigubhu samasi lesi ekuthiwa uMafikizolo. Lo mfana lona isigubhu samasi lesi u5 liter wamasi lona ekuthiwa uMafikizolo. Cha bafowethu singomakhanya sicela ukumthulela isigqoko umfana. Seloko efikile endimeni umfana ushaya amahit. Uyabona ke uMafikizolo akashayi amahit inyana. Lo mfana lo uMafikizolo. Ngithanda lo mfana ufike noshuni wakhe. Bawuthanda okhuthuza, bawuthanda abanye abafana bambalwa bawuthatha abafithayo kuwo. Umfana wami entweni yakhe. Ushaya amahit ubhudluza amahit. Umfana ingoma nengoma ayikhiphayo umfana iyatrenda. Sithi ke singomakhanya kwaZulu aswadla amandla omunye umfana isigubhu samasi lesi u5 liter lona ekuthiwa uMafikizolo. Cha siyamncoma umfana. Le ngoma yakhe lena ethi uzoncengo unyoko. Singomakhanya sithi officially siyayiphasisa ukuthi akube iyona ngoma ezosihlukanisela unyaka, akube iyona ngoma ezonqamula unyaka. Siyazi ukuthi amaqhawethu asazokhipha indlamlenzi sazokhipha kodwa uKhuzani bakwethu thina njengama Blue Nation aseduze noKhuzani. Siyazi yonke thina sizazi zonke inyathelo kaKhuzani. Washo nje uKhuzani ukuthi ukuhlukanisa kwakhe unyaka kwa last year kwako kokugcina kulento yokuhlukanisa unyaka useyakhumuka useyayishiya wathi udedela abanye abaculi ukuthi nabo ake bathi ukucosha bahlomule. Ngenxa ke yalawo mazwi eqhawe lami ngiyagunyazeka ke mina njengomfo kaMakhanya ukuthi sisikhiphe isicoco sikhiphe indondo sinikeze umfana lona u5 liter lo isigubhu samasi lesi esuMafikizolo ukuthi le ngoma yakhe iyadeserve ukuthi ayuhlukanise unyaka ayisihlukanisele bakwethu unyaka from 2025 to 2026. Ingoma le iyatrenda, ingoma le imnandi, ingoma lena ivalile thaqa ine challenge yayo, i-challenge yayo uchithisa ke igcwele yonke indawo ko hip hop kogqomu la kumaskandi isiphithiphithi nje wonke umuntu ushaya i-challenge yengoma ethu yovunyonyoko. Cha sigubhu samasi wena Mafikizolo 5 liter wamasi mfowethu siyakuchoma mfowethu uphaphele gwalagwala sithi qhubeka njalo mfowethu qhubeka njalo umfana omncane nje umfana nje omncane usabhodla ubisi usalala usayichamela mawulele usasuza mawulele mfana. Sichoma nje uphaphele gwalagwala sizingqwele sizinsizwa singomakhanya sithi mfana sithathe isicoco uhlukanise lonyaka 2025 2026 ngenxa yokuthi uKhuzani although esazokhipha uyibeke phansi manje intambo uyibeke phansi intambi ndlamlenze. Le ngoma yakho yinhle kakhulu, le ngoma yakho imnandi kakhulu. Basazokhipha ke ontontsola odunudunu umfo kaManqele. Kusazoba mnandi kakhulu endimeni kaMaskandi kodwa mina ngithi ayikho ingoma mhlambe ezophuma manje kulaba abasagaqele ukuhlukanisa unyaka. Akekho ozokhipha ingoma ezofika kule level yale ngoma yakho sigubhu samasi ethi uzovunya unyoko. Ingakho ke siphasisa ake sizwakalise nje ukuzwelana nensizwa laphana yasemnambithi uMenzi umfo kaMabizela. Siyazwelana kakhulu nawe Menzi mfowethu okwenzeka emculweni wakho kubhlungu kakhulu. Usikhiphela ingoma emnandi, usikhiphela ingoma enkulu kodwa kuneyintwana nje engiyibonayo esiyibonayo singomakhanya ngoba sibuye sibe zinhlolo asigcini nje ngokuba zingcitha buchopho kuphela sibuye futhi sibe izinhloli. Kunezinto ke esizibonayo nje
singomakhanye besingakayikhulumi esibonayo ukuthi cha mfoka Mabizela kuyizinto lezi engathi zivele engathi zifuna ukudiscourage engathi zifuna ukudla amandla akho singomakhanya ke siphumela obala sithi mfoka Mabizela umculo wakho siyawurecognize futhi siyawuphakamisa sithi umculo wakho umnandi kakhulu umculo wakho urelevant to this generation esiyiyo thina sithi mfowethu uxole nje mfowethu ngalezi zinto ezenzakalayo zizodlula mfoka Mabizela zizodlula lezi zinto ezenzakalayo lokubanjwa kwakho ngophondo kuzodlula mfowethu asibonge nje ukuthi awunayo ireason yokuthi ufake uKhuzani kulento yokubanjwa kwakho ngophondo asibonge nje mfowethu ukuthi awukazi umfake futhi awunayo ireason ngoba uKhuzani ngempela nalabo bake bamfaka bemdakelwa bemnyela imsunyo nina sithi kwaphroveka ukuthi cha iqhawe lethu babelisukela nje uyabona lapha yana eKhwantamini sabona laphana mfowethu ingoma yenu ke yayimnandi nobabili ingoma yenu no limit yayimnandi nobabili ingoma yenu bafowethu wawina phela wayeyedwa unumber 1 kwaba uyena ke ulimit lapho awubambekanga mfowethu ngophondo kwakulokhuzwa nje mfowethu kwazadla nimlala laphana walala phansi kodwa kulokhu kwakwarisa cha ngiyakhala laphana kwi-album of the year mangibuka ingoma zakho mfowethu kwi-album icishe ishaya amamiliyoni zonke ingoma zakho kunengoma laphana ena more than 12 million views sikhuluma ngengoma njalo kwi-album ayisingile ekwi-album ena more than 12 million views kube khona ingoma ena more than 8 million views sikhuluma njalo ngealbum asikhulumi nge-single track uyabona ezinye ke iphuhluzo o2 million o3 million o1 million kwi-album ingoma ezi close to 10 kwi-album I think enengoma ezu12 zonke shama million cha Mabizela adliwa amandla akho mfowethu adliwa amandla akho asithembeke ukuthi kusezo okunye mfowethu mhlambe usazongena mfowethu mhlambe uzonominatwa kokunye okulandelayo lapha kwaRisa mfowethu amandla akho adliwe kakhulu ngoba nama platinum akho asikakaboni wamukeliswa wona izitifikethi zakho zama platinum asikaboni mfowethu wamukeliswa zona kusukela last of last year ulo ushaya ama hit ushaya ama million asikaboni mfowethu umukeliswa izitifikethi zakho nama platinum nama gold disc akho asikakuboni konke kwenzeka ingakho sithi singomakhanya siyazwelana nawe mfoka Mabizela uphondo lolu olicacele ngisho isidomu uphondo nje olicacele ngisho isidomu mfoka Mabizela siyabona hayi ukuthi asiboni singomakhanya sithule sibhekile mfoka Mabizela ubanjwa ngophondo endimeni ushaya ingoma enenkosi phakathi uyikhandlu sebenza mfowethu usikhiphela ingoma emnandi sithanda ingoma yakho sidonswe uthando lwayo siyoyidlala ko Spotify nako YouTube sithi siyalibona uphondo mfoka Mabizela obanjwa ngalo umncane kanjena mfowethu kudlalwa ngamandla akho sithi sorry mfowethu kuzolunga kusazolunga mfowethu ya okwamanje na ke ake sibambe lapho siyayikhuza njalo indaba yama EPs siyayikhuza leyo nto leyo ushidi westaff leyo nto leyo ushidi nje wento indaba yama EPs sifuna ama album sifuna creativity sifuna ingoma ezimnandi sifuna ama messages eingomeni sifuna isiqi esinoju ake sithi nje singomakhanya siyabonga ithuba bese sithi nje kuzizinsha kade niyata